Andro ty lehilahy. Sarigego masoandro zao, raha ty tsisy mafana. Mandania rano iha, fa iha olo mantsaka. Alô polisy, afaky mandeha amiko atoy va nareo? Tsy mpangalatsy fa ajamiko atetia mandany rano mare ka ho gajako. Pompa tapatapaky i mandany rano mare tsy aleo gajako any. Tirenina ny fanimaty, fe zao zokiny avao miteza azy. Zao tsy raha hiteza jamanao toa. Tezao nareo prison ao. Tsy anako fa nitezako. Ngao mijako azy, izy ka tukisiny koa zao misarigege. Ihemba rahat, rano ty gajanao ahy. Ty raty fanainao na manaky tavonjahanao, kosonala, tsisy ilanao njaraiky. Io zany tetanao ahy, lafa maty reny. Zao tsy raha niteraka anao, sady natao hiteza aho, fa tsy raha natao hanambitamby. Sady olo tambetambesy zao, tsy manasa finga, tsy matsaka rano, mandany rano, tsy possible zao hanaja anao zao. Sady tsy tsapo reninao tao maty fa tsy tsapoko. Zao nafaty azy, ka hanao ino zany iha io? Tsy azo, misy ino? Hitanao, zao tantara io. Antrano ato, zao raika avao manao raha, votsaka tika aho, votsaka eroa. I tsy misy raha ataony ty atoa fa mandany rano avao ty ataony. Zay atao kory Zoko koa mahay lele raste. Pensa novanao raha io, mba hitiavan'olo anao. Ianao ro mandeha tolora potsiny avao, manao sokosotolora hany ambala ao, zay ty manahaka anao henano. Zay hintsy moa ty asany antrano ato, tolora hany potsy. Ino mare mameno besinao zao, sampako ino besinao. Hainao raste, ia tsy mety ty fijaliako ato. Hainao mampavonjaka azy mampahia io. Lafa zao mihina io tsy mety sisa, ary ty variny tsy mety mizongozongo avao. Tahonao ino, vatanao mahia io, maevanao. Ia zao mana moto raiky fe simba, manila tonga de soloa, mivily nareo. Moto milango ao, magasin milango Toliara, tsy lavitsy fa amy route Sandefoara eo. En face, Alpha Service eo. Sady anao avao mba mivily moto, iha raha tity. Mana moto mba mahazo ampela. Tsy mba olo hafa, ty hafarako, mbo iala amitsano toy ato. Sady zao tsy petsika araky mikososo. Zay moa li vava manao kory. De zao iova, fandania rano ty tsy zakako aminy. Tsy raha lavitsy ty amy Sandefoara eo. Milango Toliara zay mamarotsy moto, no pièce moto. I hitatsika henandreo mivarotsy moto cross, moto routière, ary ahitatsika scooter électrique. Ary mamarotsy montera, laka machine regny. Reo moa le montera moto. Ary misy montera laka machine vilany koa. Pièce moto complète ao, zay tsy hitanao ao afaky hafary. Lafa atao pièce moto iaby io, hitanao amy Milango Toliara ao. Lafa tsy tao diso fanantenana, tsy dio magasin Milango Toliara tsy lavitsy antsika fa amy route Sandefoara a face Alpha Service. Mba zao mbanao, zao tsy anotsy moto anao. Fadarenareo ny fa olo gegy. Io toerana ahitatsika Milango Toliara zao. Toera tsy sarotsy hita. En face Alpha Service. Laha misy toera tokony hiviletsika pièce moto, magasin Milango Toliara ro tena soa. Ary ahitatsika moto tena faizy avao. Pièce moto, rozy koa tsy handiso fanantenananao fa tsy maintsy ho hitanao zay ilanao. Ary laha tsy misy sosoko afaka anafara. Sady ireo moa mipremera vague, zany hoe santio avao fa tsy maintsy ho afapo zany lafa avy ao. Moto ao saky tena moto lix avao. Pièce moto ao zany mandeha angrosy andetail. Mamarotsy kasika moto avao koa moa rozy ao tsy atao halino. I mba nahaboeny hitatsika re. Hitatsika ao avao koa montera laka, na diesel, na essence. Laha mila fanazavana fanampiny avy tonga de militsy amy page rozy ao. Io page io de numéro téléphone koa 038 74 496 15 na 033 96 198 85. Ka misalasala fa tsy dio ny toerana fa tsy lavitsy antsika miala ho zay.